position kakra nipa penti obi de ne nua enam aturo so obi pe wa ha so apane nua ho adwebone se to ne didi a ahwe obekum no ena wa ha na wo sa adwena ke wo firi ho ekise wiase nya bia yare ye ho beto so yesu ma wo huru se obekwa tatna bia ho no na obeba be fapie but I will come back again message up the pie because I want to say Yesu Kristo oba first no oba say up the pie amen ono dey say ba wakara ye no kura hallelujah praise God. I want to know Thomas ebisa question bi the answer Thomas question ebisa yes fine Thomas say no say ewurade yenim ni awore ko na ebeye den na yebetumi ahu akwan Thomas ati Yesu Kristo achi empen bebre Thomas yi oyo obi a wadi Yesu achi bebre na so na onim no ebi ana won so kwa sorry yebisa wa so me kwa ha Asante yi me kwa sorry me kura na me bo pan no me kura na me bo keyboard ma sofo me kura na me tonyo ya tete ni ma me na me che na so ebi ana onim Yesu Thomas yi na otisa na so na onim akwan no na onim owura na o kire ho na Yesu ebua se ne se Yesu se ne se many praying no calling it and crack amen but papa eniama mi enseso say eniama no ehu hia pa akwan no quarry and crack hallelujah akwan no quarry and enkwa ehu hia ene nipa bebre atakwan obi ti say ya fa enkrofo a say immigration or say military or say hey chamepano we are there protocol now we hit ever now fire vacancy no chira me link no and then nipa apakwai and nipa apakwai oni bedi and nipa apakwai na ho abaton mami tuwa kia base say yes kwai amen our focus and Jesus amen but Jesus ka aprapono amen it is a many papa nyama nyina be che yes wona na ma ye no see so na me na no me huam bebre ko na fufu a me ni bi ko university na fufu a me ni ebi no ayi chuma and na probation she bebra me huam every papa atie pia ye wiase sanso na ye kwan every abetabo every papa Bible say e twasa wo dipa ewu na wo achi no atemo nso wo ho de ma onipa ti de dipa ye pia o kira obebu hu ate mesro menim poni a wati ba Yesu Kristo oto menim de awaye mema me bu ate hallelujah praise God if you say yes Kristo oto Jesus loves you amen he is the way he is the way amen Jesus is the way amen never cry what am so if you are doubtful atata aba wa kwaje pansere bi abatu asere and we say and no na beche wo kwa the chow say and kwa edi pansere mo amen and kwa edi talisman mo amen and kwa edi konfro mo amen and kwa edi person mo amen and kwa wo Jesus mo amen Bible say at the mention of the name Jesus every knee bow amen all authority bow yes all power bow yes oh Jesus man oh to me oh Jesus man oh authority and then you need personality about the power one to and the practice will be a dear joint to do a hard no do or prepare to me or prepare Bible or a floor and then we come to Jesus amen what are we here our Jesus amen I am so our Jesus amen